Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Di İslam'ı da nimeja qaza heye yan tüney. Gelek persi hal ser sosyal medya cevaki de başan zindi da jmeti kırını. Dibe enbiya bizanı beku di İslam'ı da nam nimeja ki benabe nimeja qaza tüney. Levra Xwedê Teala ferman kiri insan limeja xwe di wexta wî da bike. Limej ferzekî wexta wî kifşekiriye divê her Müslümanekî wexta ku Xwedê di Qur'anê da kifş kirî meja sibê nîv û esr û megreb eşa di dema wî da bike. Lê mixabin pir dûra du sal, du pêncî sal dû em bivê wefata pêxember re mesela nimeja qeza ket nava Müslümanan. Di İslamê da qedakirin qaf dal yê معناوی یعنی قضا کردن ادا کردن آن هایی. لی پاشی رابو سر خواه او داد جی برنه قضا زال پیواد دادینه قضا میجا قضا ساچه کرنه. دی اسلامی دا دو حالت نتی دا وکی دن دو تول میجا خواه گیج وقتی دا بکن. تجبیره کر میجا امین میجا نیوری تجبیره کر میجا نیوری نکر تا بالا خواه دید میجا ملی عصری ازانده تجبیره کری دوی شاغی دست میج دکری لمیجا خواه ادا دکم. یا تو کربی المیجا خواه نیورو دکم. آنجی تو کربی المیجا نیوری لسر به درباز بیه. لروباتا به درباز بیه. یجی گاو تو بشев ام به سر سوی تو رازا. آنجی وقتی که تو رازا تو هشار نبو. دوی وقتی دا ام به تاف درکتی. آنجی تو رازا و کو وقتا عصری خلاص بی. وقتا مغربی خلاص بی. یا جمعی وقتا ام به نیوری خلاص بی تو هشار بو. اوی شاغید دوتسا دست میج دکری میجا خواه ادا دکم. جوان هر دو حالتا نت ادا وکی دن تو دلیل و اثباته که تو نکن برون میجا خواه قصدی نک قذاب که یعنی لمیجا که تو قصدا نکن تو بزانه بون نکن تو بیلارک نکن قصداوید اسلامی دا تونه ساده لسر به مجاری امام شافعی خواده جی رازی به دوی گاوا لمیجا که مرو خویده ما آن میجا مراج بیرا کر بود کار وی بکه را پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی او کریه وی شاغل میجا کو مرا قصدی نکربه مرو دکاره بین سر وان میجا قیاس بکه لی اف چقاس اجتهاده کی لگورا انبی امام شافعی خواده جی رازی به اجتهاده کی نیتا وی پاک بشی لی نتیجه پر خرابه انسان را حجت چیده ده میجا خواه نکن پاشی قضا دکه یعنی میجا خواه قصدی نکه bilerek nake, ji bo kara ameli dünyayı nake, ihmal dike, dibe meja xwe paşê qeza dike. Ava karaseteka mezine, ku bivê fetwa İmam Şafii, ku em bibêjin xel li mêj nakin. Lewra erî İmam Şafii negotî li mêja xwe nekin, li ser teqdîra ku carek li te çû. Lê ev li mêja hanîna, ev fetwa İmam Şafii, biye em bibêjin benîştî devê qismê melên Şafii, دبیج حتی قضای تهب سنت دای کرنی اصل و اساسی ویاتونه حتی قضای تهب سنت دای کرنی اصل و اساسی ویتونه تشکواد اسلامی دا تونه قضا جی خدای سنت مدشه سنت جی خدای فرض جی خدای جاره کی لمیجه کی بناوی قضا اسلامی دا تونه او هر دو حالتان نتدا او نرینه امام شافعی نرینه که ضعیفه تو دلیل و اثبات کی تو آیت و حدیث دستی ودا تونهیه adına gava em bivêjin ev nêrine İmam Şafii zayıfe ev iştihada wî zayıfe navî manî em heqaretî İmam Şafii dike İmam Şafii pê kêm dibe an jî em wî qebûl bike İmam Şafii pê dereceyê bilind dibe nexêr yani divê em ya bizanibe ku İmam Şafii din çê nekirî pêxember ne jê re wehî natî wî jî iştihad kirî iştihada wî dikare rast ve dikare şaş be ji ber wî li mêja xwe di wextê da bike Müslümanekî nav li mêj neke luksa Müslümana tur li mêj neke li mêja xwe di wextê da bike ihmal neke lewra li mêj dîreka dîn İslamî ye.